إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه وأمينه على وحيه ثم الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa ko mawarap ng Allah subhanahu wa ta'ala, katay papakatimpos tanod din sa giyong kaya ulan-ulan na Ramadan. Kebukaan na giyong kaya ulan-ulan na Ramadan. Na sakitano na panaman-namaran tano iso nganin amyang itarbiyar kita no Ramadan na dimunot sang kutwa kapagudas o Ramadan. Tiarbiyar tano niyang kukapanambayang nabang kapakaunuta ang kutwa sambayang kasang kutwa kapagunot o di na kapagudas o Ramadan. Sa kanaba ayamaanaw to na kanaba kagya pagudas o Ramadan na ubatanong ganakiswi ni tarbiyan yan rakitanwa mga sambayang, ubatanong ganakiswi ni tarbiyan yan rakitanwa kabatya sa Quran, ubatanong ganakiswi ni tarbiyan yan rakitanwa kasasadka, ubatanong ganakiswi ni tarbiyan yan rakitanwa kapanasbih di. Enunta nagyang kaiya kapagudas o Ramadan na ayad na pinakamapian nagyang kutuwa mapaluto tano nagumatagutano sa ginawa agyang kutuanganin ini tarbiyan niyan rakitano. Mapaluto tano matindag tano manggalabak tano agyang kutuanganin ini tarbiyan niyan rakitano. Kapanambayang sa mga sunat, kapanambayang sa mga qiyamul lail, kapanambayang sa tahajud, na apya pandimya baloy uman gawin na ay importante na mitatarbiyan kanan sa ginawang ka. Taman sara oton tanwa kapatay skita nun na ayabtad tano nagyang kutuwa betad alagid ang kaiya kapapantagan akatatarbi arakatan o Ramadan. Oriyan na nan mga bangsa ko mga orat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Skita nun na langon tanod karibat, langon tanod kadusa, langon tanod di ikurang, langon tanod di pakatarotop, langon tanod upang mapapakasugok sa karibatan, kadustaan, dahil na pakaligtas sa nasa katawbo ang manusia. Disan pakaligtas sa mga ulama, disan pakaligtas sa mga doktor sang kanan na karibatan, disan pakaligtas sa mga alay parateya, da palaguyan sang kutakap karibat o manusia. Okay naman ang panuto, naapyatanusan malagid sumya kaswa, ang tawada makaswa, malagid so malaitamok, ang tawa ka di malaitamok, malagid so malaapamilya, ang tawa ka di malaapamilya, malagid so malaiparate aguso, di malaiparate na malagid tanong palayatanos yan karibat. Okay. Lagi-lagi mo ito akiatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'. Langwatigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang bawataan o Adam na palayadan madakal ikaribatan. Diyan ko ta khata na giyuton na miya dakdak lutoy karibatan. Maribat kay man to, nakaribat kap man mapita, nakaribat kap man na may kaysa gaway. Namala palayatan usan din bilagi-lagid, businessman, profesional, ulama, farmer, tambay, apian to nakad naklasya taw na malagi-lagid tanusan na palayatan usan pakaribat. Kaya manusia ka. Ayak kaya pa kang bida-bida tanong, nagyang kutwa ikadua sumpatang kay hadith. Wa khairul khata'in at tawabun. Naguaya pinakamapiyasang kutwa pagpangariribat sakita no, aya pinakamapiyar kita no, pinaka the best si kita no, sakta no, kadusap karibat. Nagyang kutwa at tawabun, nagyang kutwa mga tao ad imbalingan sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Giyong kuto ang mga tao at imamangnis sarilat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Giyong kuto ang mga tao kapikiran ng kuto duseran orian yan na disiran di imakapananang kupan serumang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Disiran di makambalingan serumang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tanong niya kang bida-bida sa giyong kaiya katawbat kambalingan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ad na mga tao
katawan niran na pagkadusa siran, katawan niran din aaya galabakiran na kadustaan karibatan. Ugain na disiram pan betaubat sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Adam pa man ang mga tao, pangninta ko Allah, setan umapad sang ka iya mga tao. Katawan niran na pagkaribat siran na andin ikaribatiran na balingan siran ko Allah subhanahu wa ta'ala, makapag-istighfar siran, makapamangnis siran sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala na panaman na marantanoy setan umapad sa giyong kai ang mga tao, uman siran din maribat, uman siran din madusa na makambalingan siran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mialoy sa giyong kuto hadith as Allah subhanahu wa ta'ala na pagkayat niyan supaladiyan si iku kagagawi kaan maka taubat agyang kuto miya kang galabak sa maratas iku kadadundo na pagkayat niya naman buso pala diyan sang kuto kadadundo kaan makatubat ang kuto urip niyan amya kang galabak sa maratas iku kagagawi. Subhanallah. Sa mga to na daa oras ang matatando o kataubat, daa oras ang mapapanto akapambalingan o uripan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaaya din oras yan na sa din sama sa akya pa kang galabag yan sa kadustaan na tamang pasas kanyan na tatariman yan. Agyuto na kadustaan na pakasangkupan yan agyang kutwa puso yan. Pakambalinganan yan ang kutwa puso yan sa ang kutwa kapanananguran yan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaperatian yan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kapumangnin yan sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaginan ititwa mapaparatian. Ginan ipmuton sa mga awab. Ginan ipmuton sa mga tawab. Aginan ni mga tao apmuton sa mga awab uni na tawab. Apkabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbu tawabin. Apkabayaan Allah subhanahu wa ta'ala aging uto mga tawab. Ayamaan at tawab laging uto mga tao. Amadakal siran ikatawbat. Kana ba makaisa? Kana ba makadua? Kana ba makatlo? Kana ba makapat? Kana ba makalima? Di madakal siran ikatawbat. Ayamaan to na uman siran din maribat kagiso karibatan na direktan din kepukas. Kami siraktan wanan ang mga manusia na umansiran din maribata na taubat sirang ko Allah, balingan sirang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ginanitito ang miratiyaya. Oy. Kanaba ay maanaw ka kababaloy tanong mapaparati ang ko Allah subhanahu wa ta'ala na ubatanong babaloy ang mga perfect di din pangariribat di kanabaginan imaan-anan. Manusia ka na siguro na karibat ka ugaid na sukababaloy ka manusia na aya ka kabaloy ka Tito, pure, ang mapaparati ang Allah subhanahu wa ta'ala na umangka din maribat na tubat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kanaba kagisa ka na miya katubat ka sa miya kaisa na batig, di ko tubat ka miya katubat ako din na ikaya kan sa Allah ba ako ron tubat si Roman na panggalabag ako sa Roman sa kadustaan. Di, ribatanan pagariakan. Umangka din makanggalabag sa kadustaan. Ya Allah, rilay akong ka na upman mapanggalabag ka kadakap man makatukusyetan ka. Tubat ka man ko Allah. Upman mapanggalabag ka kadakap man makatukusyetan. Tubat ka ko Allah. Taman sa kapan, tagang kakapatay aska na may taubat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kanaba na matatando oras, mapapanto oras. Inunta na ayad na oras yan na anda ni kapakang galabag ka sa marata. Naminggulalan ka, agyang ko to kapakang balingan, kapakataubat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sumangkop, agyang ko to puso ka. Mabalas o dila ka, agyang ko to astagfirullah wa atubu ilayh. Pamangniya ko sarila ko Allah, nagupambalingan ako ko Allah, pataubat ako ko Allah subhanahu wa ta'ala. Igira na pagkakaltan o syaitan sa giyang kuta kapakapatubat tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Igira na makatubat tanong siyang kuta kadusta na miyang galabak tanong na pagkagiro sa syaitan na ino ka pa narin itubat ipanggalabak ka nakabus siya ruman, mapanggalabak ka buwan na siya ruman. Ino ka pa narin itubat miyang galabak ka dinanan. Ino ka pa narin itubat miyang katubat ka bu. Di, ribatanan. Sumapaparanti ang ko Allah subhanahu wa ta'ala na oman yan din maggalabak agyang kuta kadustaan na tubat mbalingan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Iniro pa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga uri pa niyan. Iniro pa Allah subhanahu wa ta'ala yung kuto tito mapaparti ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ando na ibtadiran. Baya betadiran na disiran pangariribat sa taman. Baya betadiran na disiran din kedusa sa taman. Di, kenapa gitu? Aya rupaan agyang kaya mga tawa tito am yarataya. Apang nita ko Allah subhanahu wa ta'ala mapadtanurun. Walladhina idha fa'alu fahishatan dhakarullah. Giyang kaya tito ang mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na igira manutua miya ribat siran, miya kasugok siran sa kadustaan, ikararangit Allah subhanahu wa ta'ala, dhakarullah, nakatadman ni Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, subhanallah, katadman ni Rasul Allah subhanahu wa ta'ala,
Katusan niran su miya deng kiran, katusan niran su priski kiran, su turu kiran, su miya kabanuy kiran ang mga Muslim. Katusan niran su Allah subhanahu wa ta'ala, katadiman niran su Allah subhanahu wa ta'ala. Na andan ni katadmiran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sakyari batiran, kaya dusiran. Zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim. Na mamang nisiran sarila si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Gititua sifat utitua miya maratiya si Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang ko to anda din, katanudiran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghfaru li dhunubihim. Na mamang nisiran sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sang ko to mga kadusta niran. Kenapa ayaw mo akadustaan na pamangnin ka? Naging mo to mga ito akadustaan. Miya ka pamuno ka. Kaya tadban ka sa Allah, ya Allah, prilay akong ka. Ya Allah, mito batakor ka. Miya ka sinaka, kaya tadman ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, prilay akong ka, mito batakor ka. Miya ka inom ka sa pakabarg, ya Allah, prilay akong ka, mito batakor ka. Miya ka priba ka, ya Allah, prilay akong ka, mito batakor ka. Langwa kadustaan. Akatanudan kau sa Allah subhanahu wa ta'ala, katawan na kagito na karibatan. Di ka pwede isa panginam kulimu Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, di ka pwede isa panginam kulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bu at ito pwede isa panginam kulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kutuwa mga tao, mga kufar, gyang kutuwa mga tao, mga munafiq, gyang kutuwa mga tao, da aparat yasi ko pusiran. Ugay na saka, apagariyakan na kailangan na mapamamulasan ka na puso ka. Apiya ka pan niya dosa, nasu Allah subhanahu wa ta'ala, wasi'at kulla shay, wa rahmatuhu wasi'at kulla shay. Miyarangkom o gagaw niyan ang kutuwa langwan taman. Napadsang kutuwa, miyarangkom o gagaw niyan sulangwan taman ng kutuwa, kaya dusang ka, kaya pakanderwa ka aka, kaya pakasugok ka sa ikarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Na upama kambilingan ka, nagumamang ni kasarila ko Allah subhanahu wa ta'ala, ng parilang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Subhanallah. Kailangan ang kuto katubat lalayon. Kailangan ang kuto kapamang nilalayon sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Qul li'ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Subhanallah. Pero ang ako mga urip na miyang itabulog sang kuto kanderwa kakadustaan. Di kanop ka di sa Panginam ko. Limu Allah subhanahu wa ta'ala, gagaw Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kagiyom miya ka sina ka, miya ka pamuno ka, miya ka inom ka sa pakaberg, miya ka priba ka, miya ka pamaganda ka, miya ka pamaninta ka, miya ka pangangkal ka. Kenapa laon na? Kenapa kagiyom miya ka dusa ka, miya ka niro ka, nanatiyangga pa ka din, natiyari makan, natawa ko kunara ka jahannam, di. Tubat kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaapiapan miyang iraot ang kutwa kadustaan ka sang kutwa langita. Miyang isa kursang kutwa puro alangit agyang kutwa kal akadustaan ka. Na andin ikatubat ka, kambalingan kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala napakataubatan kaniyan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So Allah subhanahu wa ta'ala. Na inimbitar yan, piyananaluan yan so Fir'aun. Piyananaluan yan so Fir'aun sa giyang kutwa kapakatubat yan. Subhanallah. So Allah subhanahu wa ta'ala na piyananaluan niya sa mga munafik sa giyang kuta kapakatubatiran. So Allah subhanahu wa ta'ala na piyananaluan niya sa mga musyrik sa kuta kapakatubatian. So Allah subhanahu wa ta'ala na piyananaluan niya sa mga urip niyan amyang itabulog sa kuta kandero ka sa kuta kapakatubatiran. So Allah subhanahu wa ta'ala na ipananalo niyan kung mga urip niyan malagid sumapaparatian kiran ang takadikiran mapaparatian pananaluan Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kufar, mga musyrik. Sa kapakatubatiran, kapakambalingan nirang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na saka mo tumambu pananaluang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Saka mismo aurip niya na mapaparatian ko Allah. Sang kuta kapakambalingan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kagida din sa ukit kapkaribat ka nagup kadusa ka sa manusia. Subhanallah. Papananaluan tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kaya pananalu Allah na gagaw limo iyan naktano. Ranon iyan naktano kapadi iyan nakitano. Kenapa ayah maknaw ka pananalo niya naktano sa kapakambalingan tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na uba tanong kailangan Allah subhanahu wa ta'ala. Uba kailangan Allah. Agyang ko ta kapakatubat tanong. Di. Karanon raktano din Allah subhanahu wa ta'ala. Gagaw raktano din Allah subhanahu wa ta'ala. Sa di tanong kapag siyang ko ta mga tawa. Siksaan Allah subhanahu wa ta'ala sa manamuri. Yan niya manasabab. Watubu ilallahi jami'an. Nagtubat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangulang niyo. Subhanallah. Diyan kaya kapag udas a Ramadan pagariakan. Diyan kaya sagad a Ramadan.
nalangon tanurun makap kung pabli, alangon tanudin mukassir, ay makna mukassir, nalangon tanudin na makataruto pa. Sangko ta kapwa nalamati tanok wallah, sangko ta kesu atatanok wallah, sangko ta kaya panahajud tanong, sangko ta kaya panarawi tanong, datanwa saya makataruto pa. Katawan tanong, datanwa saya makataruto pa, katawan nakadaka saya makataruto sa simba, ay di ka pa kataruto ka manusia ka. O gay na ayap kita rotop saya nagyong kuta kambelingan kapamang ni sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah nasunganin adami kata rotop isang kaya ulan-ulan Ramadan na rilaan kar kami ya Allah. Umiyak ang galabag kami sa marata sa gyang kaya ulan-ulan na Ramadan na rilaan kar kami ya Allah. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Gyang kaya katubat mangorip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na paliugat aya sa giyang kutud na oras yan. والتوبة واجبة على الفور من جميع الذنوب. Nagusto ka taubat kambali nga si Allah subhanahu wa ta'ala. Na paliugat agiyong kutadirong di ikang gagani. Api anton ay gilabak amyang gilabak ka. Api ikala yan adus amyang dusa ka. Na kailangan na matundugad na kataubat kambali nga si Allah subhanahu wa ta'ala. Kading ka katawan o andi masa akakapantag irkaw kapatay. Ding ka katawan o di siya kakapantag ya kapatay sa giyang kutwa kadustaan adang ka mataubat na ay kaya alabig na apya kami ang mga kapatay na miya kataubat ka po Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi ka paghintaw sang kaya dunia. Kapro masaya ka paghintaw sang kaya dunia. Kanabang kamapter sa ginawang kay iman tuwa Ramadan na miya limpi-limpi wakan aginawakan miya limpi-limpi wakan apusuakan na diya ko din kadusa ka na bagyuto. Kadusa kan. Pakasubukan sa karibatan, kadustaan, ugain na ayap kitundog roon nagyang uta kapakambalingan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kagyuto'y paliugat, tamasa, kapan tagang kapatay sa giyang kuto amasa, kaya pakambalingan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Nagyang kaya katubat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Naad na mga syarat yan. Kailangan na sa iyong utakap-tubat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na maruro patapuso ka sa kya pa ka, galabak ka sa kadustaan. Kailangan na may layo Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong utak kya pa ka sinang ka, sang utak kya pa ka pamuno ka, sang utak kya pa ka nderwa ka, sang utak kya pa ka priba ka, sang utak kya dusan ka na kailangan na makilang sang kuta puso ka, marurupat sa puso ka. Sangkuta kyan galabakan ka sangkuta kadustaan. Ya Allah, udia kong kaburilay na daap pakarhilarakan. Ya Allah. Ya Allah, udia kong kabupakataubatan na daap pakataubatrakan. Ya Allah. Ya Allah, uding kabusa pangyagyang kaya paawing aping galabakakan na daap makasapang sangka iya paawing aping galabakakan. Subhanallah. Kailangan na mailay sangkuta puso ka ang kuta kaya pakasendit ka. Bisendita na kaagyang ko taping galabag ka, nasala ka o dumman o baka magkakal o syetang ko, pira gawi, pira kapito gawi, pira ulan. Sala ka o dumman o baka niyan, kakal, natubat ka man ko Allah subhanahu wa ta'ala. O pamakas ka na miya doon kay manto, miya ka priba kay manto, na mitaubat ka kagaya, mitaubat ka. Nasala ka o dumman na may kabaka niyan, kakal ko after 1 week, siguro yan o pito gawi, siguro yan o saulan, na o baka niyan man kakal. Kami kapriba kapman, uli na miya kasina kapman, natubat kapman ko Allah, ay pinaka-importante na sa iyong kuta kaptubat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala, nakatawan wallah, amaro rop agyang kuta, puso ka sang kuta din ka di kasinditi sang kuta kadustaan. Nakaging malubay ka, di kapak ato sa iyong kuta syaitan ka. Nagitip kibulong kon ang kuta kapakabalingan, kakapakatubat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ikadua, kondisyon, syarat yan. Naging kuto al-iqla'u 'anil dhanb. Kailangan mipuka sa kaagyang kutwa kadustaan. Kailangan mipuka sa kaagyang kutwa kadustaan. Mipuka sa kasang kutwa pamikiran ka sang kutwa puso ka ang kutwa kadustaan sang kutwa galabag ka ang kutwa kadustaan. Sa lakaw mano baka kalusyatan katubat ka masir mang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenabaya katubat na ya Allah rila iya kong ka ugay na mitititik busang ka iya puso ka kapsinang ka. Ugay na mitititik busagyan ka iya puso ka kapriba ka. Ugay na mitititik busagyan ka iya puso ka anggoto ka pamaganta ka o di na kapamuno ka. Di kinabagyan na ni katubat si Allah. Palimpyaw na ka sa taratop agyam ko puso ka. Subhanallah. Naubang kang babalingan eh. Naubang ka kaakal o syaitan.
Kadagap man makaato na taubat ka man ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ikhlas ka piya-piya. Pag-ikhlas ka piya-piya, sa kapatubat ka. Aging mo takaptubat ka na para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Naba ino kaptubat ka para ki ustad. Naba ino kaptubat ka para ko mga tao. Naba ino kaptubat ka kagiip kaya ka sa mga tao. Di. Ay kaptubat ka na aging kutwa raja'a thawabihi. Masisinganin ka mandidingan-dingan ka aging kutwa balas ang mapapadalam saya. Ipkalak ka aging kutwa siksa ang mapapadalam sang kanan aping galabak ka. Ginani sabab kaptubat ka. Aparak Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Oriyanan mga bangsa ko maurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto tanwa kaya puasan sa manaya na nainukap ka sumpatan tanubo ay ako mga padawras insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sa panginta ko Allah subhanahu wa ta'ala agyan kaya kapagudas ang kaya Ramadan na matatapar kita na agyan ko to initarbiyar tanu o Ramadan. Kapanambayang, kapamuasa sa mga sunat. Gilalungan na kami sa gudimaad, kapamatiya sa Quran. Nagusunganin initarbiyan niya nakatano mga pipi akatero, mga pipi agalabaka. Na umantanod maribad na balingan tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mamang ni tanong sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kagiyabu ikapaka patagumpiya tanong sang kaya dunia. Sampurna sa alungan na mauri. Ang kaya kambalingan katubat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa apia siya tanubog kaya tagu isa din ka sa balas ng kanaroon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa madaglamapia. Sapsalam kuskano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.